Wewe kioo kya moyo. Saseni. Ni sisi tena tumekuja. Tumebarikiwa. Yeah. Gutikira ndo arathime. Amina. Mutumia na muthuri. Endanagai. Mahinda ma kwendana ni mega, ni very important. Endaga ikahinda hamwe. Wakisi mundu waku. Nema. Ukamwenda. Ukamuhold. Ukamunyita. Ukamutwara out. Yeah. Rimwe gatiga gutinda ukirugania kitchen mugathie mukaria. Right waru na gono chunk. Muthenya umwe ti muru. Ungithukia mwiri. Wacoka mukahurwo ni kaheo na kabrista gaka. No korwo Ngai ni amurathimite mugagithie ka holiday handu. No na mungiaga holiday mutige ka picnic. Hau nja mutikueto waru. Kanecha huko. Hini kana mukue kinyo kasoro kana muthie ka forest. Well, not muthie ka forest ni gwikate maundu tutungi. Half time. Just good time ya gukorwo mwe hamwe. Ku spend time hamwe ni very important. Tuka kumwero kigo kia moyo. Mahinda maya ni mega muno. Na tondu matuko no maragithire. Mahinda matimoneki. So when mwana kahinda, do it together. Hudhira wega. Hudhira mahinda macio wega. Sini sawa? Mutikira ndo arathime. Muri arathime. Amen. Tumwende na muteri. Amen.